بسم الله الرحمن الرحيم. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا پروماسیون بکن کا پروماسیون حلالا یان حراما. قالي مسلمانا هاتيه رواية كرين جابي عبد الله نعمان كوري بشير خدا جوارازي بي دبي مساع كريش پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيه پیغمبر خدا قوتيه تشتي حلال بلينا تشتي حرام جي بلينا. مثلا ام بيجن تجارت حلالا بليه هركس بيزاني، فائز ربا حراما هركس بيزاني. اما دا ارا حلال و حرامي دا هنك تشتي شبهلي هنا قالك انسانا بوا نزانن انسانكي گو خوشبان تشتي شبهلي دور بگري وي دين خوا محافظه كر. انسانكي گو تشتي شبهلي خوشوجه دور نگري تشتي شبهلي بكي بلكي اب انسان بكبه ناف حرامي دا. وكا انسانكي شوان گو پز خوا لکیلکا عردکی چاندی بچرینه وقتی اب انسان جوی پز خوا غافل ببه بلکی پز نوی بکبیلا بوی عردی دا اوا بو حرام. قالي مسلمانا هر ملوكك حمي كيوي هيا لسروي حمي خود غيدي وقتكو انسان تجاوزي وي حمي بكن. حمي خدا جي تشتيگو خدا حرام کرنا. انسان وقتی تشتیگو خدا حرام کرن وان تشتا بکی خدا جی لسر وی حمی لسر وا حراما دغیده. قالي مسلمانا د جسد انسانی دا د وجود انسانی دا پارچک گوشت هیا وقتی گو او پارچه گوشت ای ساغلم به تمام وجود انسانی ساغلمه. وقتی گو او پارچه گوشت ای خرابوی به نخوش به تمام وجود انسانی یه خرابوی به یه نخوش به. او پارچه گوشت قلبه یعنی قلب انسانی وقتی گو ساغلم به اش خدایی بترس به باوریا وی قلبی بخدا هبه چعبه انسانی جیه ساغلم بالحرامی نامزینن گوه انسانی ساغلم بالحرامی نحسینن زمان انسانی ساغلم به حرامی نابجی دست انسان یه ساغلم به درجی بال حرامی و نابه لنگ انسان یه ساغلم به بال حرامی و نامشه. اما وقتی که قلب انسان اخرابوی به ترسا خوده تیده نبه شخوده نترس به چاف یه الحرامی میزنن گوه یه الحرامی حسینن زمان یه حرامی بیجی دست یه بال حرامی و درج ببن لنگ یه بال حرامیه و بمشن. ادی گلی مسلمانا یک جوان تشته شبهلی گو گرک مهو خوشه دور بگره پروماسیونا چونکو حقیقتا و پیلی زحف تی پرساندن کا پروماسیون حلالا یان حراما چونکو ملت ما دیندارا ملت ماش خدا ترسا دخوازن اگر گو اف پروماسیون حلال به شخور خرچ کن اما وقتی گو حرام به خوشه دور بگرن وقتی شبهلی جی به خوشه دور بگرن. ادی گلی مسلمانه پروماسیون چیا؟ ام پیشی وی بیجن پروماسیون انسانه گو معمور به یان جی امکلی به یان عشچی به دولت اجرت ددیوا اب اجرتا گو دولت ددیوا دیرک ناده دستیوا جوزنه نادیوا بلکی اجرتا وا لسر بانقک که ددیوا و اجرتا گو بده معمور خوا بده امکلی خوا بده عشچی خوا یا ترمیشی بانقک که معمور امکلی عشچی دچن اجرتا خوا معاش خوش بانقی دکشینن. دولت معاش معمورا 15 مهید دیوا یه امکلیا دگیشت به هنکا یکی مهیا هنکا 24 مهیا اما بری روژا و معمورا وری بری 15 مهید دولت معاش معمور یا ترمیشی بانقی دکی بانقجی بوا پریکو یا ترمیش بونا به فائزه دکی و هنک جوه فائزه
ددي معمور دبيجي جبونا كو معاشتا دي سيرو جال جم مايا مجي بي تجارت كريا فايز كريا هناك جوي فايزي ددي وي انساني معمور ددي وي انساني امكلي چونكو اوه معمور يان امكلي يان عيشي ببنقيرا سوزلشمك اتكن دولت دبيجي تبخوازي معاشتا هري كوجان بنقي ازي شين موي بنقي افانا جي ببنقك كيرا انلاشمش دبن دبيجن بلا معاشي ما دولت يا ترميشي جم تبكي واللي بلت جي هفقاس پرت ديما بنقد بگو وقت معاشي ووري جمن ازي هفقا پرد موا ابجير تي گوتن پروماسيون قالي مسلمان جبونا كو بنقا بوان پرا فائزي دكي وهنكي ايدي ددي خودي معاش جوي فائزي ددي دا اف حرامه يعني بكير ناي كم هو وان پرا جبو خوا جبو اهل مالا خوا مهو خرج بكي حرامه مهو چكي مهو وا پرا كشيني ومهو دي يان فقيرة يان جي مهو دي جهنا گوجبونا تمام انسان تينا قلان مشكرن وكا جبونا ري مهو خرج كي يان جبو جامعي توالتي جامعي وا بيچه بكي يان جي مهو دي قرآن قرسياوا يعني مهو دي ريكا خيري هنا كاجي گوتيا گوتنا دولت بري روجا معاش بدي سي روجا پرايا ترميش دكي لبلي خودي معاش ام بيجن معمور بري روجا 15 مهي نكارن هرن وا پرا خرج بكشينن اف پرا نه پري خودي معاش نه معمورن اف پرا يه دولتنا گوبو روجا 15 مهي هجنوكا دبنا پريوي ذاتن دروجه دا دچن پري خود کشينن جبر ويكي دبيجن اف نفايزا وكا هديك كيا كارن قلان مش بكن اما دين اشلاري يكسق قرورو زحف لسر في بروماسيون سكنينا و قناعتك واتشي بوا قلتنا كسن لكلا شبه ليا تشتي شبه ليجي قرق مهو خوجي دور بگري وها قلتنا حقيقة اوانه کو پروماسیون تی دا این جوارا اگر گو محتاج بن جوان انسانه گو زکات الواد چه جوان انسانا بن يعني نكارن احتياجي خوا نكارن احتياجي مالا خوا بيك بينن اب انسان جبونا گو فقيرن بلنگازن بيچارنا جبونا ضرورتي كارن شورا خرج بكن اما انسانكي گو دروماوی خوش بی کاری احتیاجی خو پیک بینی تمل احتیاجی خو کاری پیک بینی کاری احتیاجی زاروکی خو مالا خو پیک بینی گرک اب انسان وان پره گو پروماسیونن گرک نش خورا نج اهل مالا خورا گرک خرج نکن حراما گرک وا پرا جبنقی بکشینن و بدنا انسانی فقیر ادی گلی مسلمانا انسانه گو پروماسیون جوارته رازاندن او دها بهتر بخوزانی نیتاوی دروماوی جهر کسی بهتر او بخوزانی بدروما خوا اگر حقیقتا ای محتاج بی اگر وا پرا خرج نکه یه شپرزه بی نکاره احتیاجی خو مالا خو پیک بینه هنگی کاره خرج بکی اما وقتی کو دروماوی خوش بی گرک قلان مش نکی چونکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا ونتین پرساج متکن لگوری خبردانا وا از فتوی ددموا يعني هر کس بهتر بخوزانی اگر کو گرچکتن فقیر بی و محتاج بی بلا وا پراشخور خرج بکی اما گو اداراوی ببی گرک وا پرا خرج نکی چونکو كسن مهون كاري بيجي حرام جي صدي صد حرامه وكسن مهون كاري بيجي جي صدي صد حلال جي على كل حال كسن لكلا تشتكي شبهلية القوري حديثا قوما قوتيجي تشتي شبهلي قرق مهو خوجي محافظة بكي خبردانا ما داوي
حمد جرب عالمي ربن